Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphela-ke. Mina ngizacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe samusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphuthi izindaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke lithi-ke i-National Public Prosecution isinqume ukuthi-ke ingamshushisi-ke umongameli-ke wezwe-ke laphana-ke uCyril Ramaphosa ngesigameko sokwebiwa kwamadola aseMelika epulazini lakhe iPhalaphala. URamaphosa wavulela icala umnumzane u-Arthur Frans emsola ngokushushumbisa imali nokukhwabanisa. Umqondisi-ke wezokushushiswa komphakathi eLimpopo u-Advocate Mukhali Ivithenga uthe mancane amathuba okuthi ngokobufakazi obukhona mancane amathuba okuthi-ke bamushushumbise ngempumelelo. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ngine ema-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese yangiqhasa-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.